guys, ndabasuhuje nanone bakunzi bacu ba Bridge Sport. Hano tuba tubaganira imikino yagiye, iyi mikino yaramutse ivugwa ku isi hose igiye itandukanye. Ngewe rero mwumva nitwa ari Cyuzuzo. Hari inkuru rero yazindutse ivugwa cyane yavuzwe muri iri joro ryakeye, aho umunyamisiri umukinnyi w'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza ukinira ikipe ya Liverpool yaje kujya ku mbuga nkoranyambaga ze ashyiraho video y'amasegonda 50 avuga ko yamagana cyangwa se atifatanyije n'ibikorwa bibi biri kubera mu ntara ya Gaza muri Palestine. Hanyuma rero uyu munyamisiri amaze gushyiraho ino video, abantu bose, abafana bose bagize impungenge, abandi abandi birakomera cyane, baravuga bati se uyu munyamisiri koko niba abashije gushira amanga akavuga ko yifatanyije atifatanyije n'abantu bari gukora ibikorwa bibi muri iyi ntara ya Gaza, kandi igihugu cye akinamo cy'Ubwongereza kikaba gishyigikiye igihugu cya Israel, kandi ibikorwa bibi biri kuvugwa ko biri gukorwa na leta ya Israel. Abantu rero bakomeje kwibaza, ese biragenda bite? Ese mu ikipe ya Liverpool biraza kurangira bite? Uyu munyamisiri rero nyuma yo gutangaza ibi, muribuka ko mbere yaho hari haje inkuru navuga ko y'incamugongo ivuga ko abanya Israel baje gutera bombe ku ibitaro biri muri iyi ntara ya Gaza byitwa El Mahamdan. Ibi ni ibitaro bivugwa ko byaje guterwaho ibibombe, abarenga umubare munini w'abari babirwariyemo uza ngo kwitaba Imana, abarenga 800 baje kuhasiga ubuzima, haza kubamo inkomere nyinshi, abagore, abana. Gusa ibingibi leta ya Israel yabihakanye ivuga ko atari bo babikoze. Gusa nanone uyu munyamisiri yaje gushyiraho ino video avuga ko ibyo bikorwa byose by'ubunyamaswa atabishyigikiye, bituma abafana, abakunzi b'umupira w'amaguru bibaza ikigiye gukurikira. Ibi rero byari biteye impungenge cyane kubera ko ibi bihugu bimwe by'i Burayi bishyigikiye Israel mu ntambara barimo n'igihugu cya Palestine. Hari nyuma y'uko mu Bufaransa mu ikipe ya Nice, naho bari bahagaritse umukinnyi wabo wari washyize ku mbuga nkoranyambaga. Hari umukinnyi wabo witwa Youssef Attar, yarashyize ku mbuga nkoranyambaga ze nawe avuga kuri situation iri kuba muri Gaza. Byarangiye rero iyi kipe ya Nice iramuhagarika, iravuga ngo tuguhagaritse kugeza igihe kitazwi, kugeza ubu ntabwo tuzi igihe azagarukira mu kibuga kubera iyi situation yavuzeho ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma yaho indi kipe ya Mayans, iyi kipe yo mu gihugu cy'Ubudage, nayo yaje guhagarika umukinnyi wabo witwa Anwar El Ghazi, nawe bamuhagaritse kubera yavuze kuri iyi situation iri ku mbuga nkoranyambaga. Ubu rero umuntu akibaza ngo ese biragenda bite niba abakinnyi bamwe na bamwe bari guhagarara bagashira amanga bakagerageza kuvuga kuri iyi situation, amakipe yabo bikarangira abahagaritse? Umuntu yakwibaza ngo uyu munyamisiri biraza kurangira gute? Nyuma yaho rero n'abaturanyi bacu b'Abarundi nabo bagize impungenge cyane. Ni nyuma y'uko umukinnyi wabo ukina mu ikipe ya Nice witwa Ndayishimiye Yusuf Nyange nawe yaje kujya kuri Instagram ye, muri story ya Instagram ashyiraho ibendera rya Palestine, yandikaho ngo Allah Akbar. Bivuze ko nawe yifatanyije n'ibiri kuba ku gihugu cya Palestine cyangwa se mu ntara ya Gaza muri rusange. Abantu nanone abashingantahe bagiye bibaza byinshi cyane, ese bakibaza ati Nyange wowe umukinnyi mukinana Youssef Attar yarahagaritswe kubera ibyo yashyize ku mbuga nkoranyambaga, none nawe ubishyizeho. Ubu turategereje, tugiye kureba ese harakurikiraho iki? Ese aya makipe arabyitwaramo gute? Biragoye kuba umukinnyi yakwitandukanya n'igihugu akoreramo akazi ke, umurongo igihugu cyafashe akaba yatandukanya nawo. Bisa nkaho biba bigoranye cyane kugira ngo umuntu abe yakwitandukanya n'igihugu akoreramo, akomeza akora akazi ke mu mahoro nta kibazo. Gusa nyine dukomeje gukurikiranira hafi
ibiri kubera muri aya makipe akomeye y'i Burayi, ibigenda bivugwa hirya no hino. Mu yandi makuru dufite umukinnyi witwa Sandro Tonali, ni umumediateri ukinira ikipe ya Newcastle kugeza ubu ngubu. Bivugwa ko ari gukurikiranwaho ibikorwa yakoze akiba mu Butaliyani mu ikipe ya AC Milan. Bivugwa ko yagiye muri betting, hari imikino imwe n'imwe ya betting. Iperereza rero ryo mu gihugu cy'Ubutaliyani ryacyamukurikirana, rirebe ese nibyo, gusa basanze ari byo yaza gufatirwa ibihano bikomeye, kuko iki cyaha bagifata nk'icyaha ku bakinnyi. Ko betinga ntabwo byemewe, kubera ko uba ushobora gukora ibikorwa bimwe na bimwe mu kibuga bikaba byahindura resultat za match. Uyu mukinnyi rero Sandro Tonali, muri iki gicuku ikipe ya Newcastle yaje gusohora statement ivuga ko bamushyigikiye, baracyari kumwe nawe mu rugendo arimo, mu iperereza bari kumukoraho. Ikipe yakomeje kumuba hafi we n'umuryango we. Ni statement yasohowe n'ikipe ya Newcastle mu ijoro ryakeye, bavuga ko rwose bamuri hafi kandi arakomeza kuba yayifasha mu gihe ubutabera bwo mu gihugu cy'Ubutaliyani butaragira icyaha na kimwe bumushinja. Mu yandi makuru rero hari umusore w'umwongereza witwa Mason Greenwood. Mason Greenwood ni umukinnyi nyuma y'ibibazo byinshi yagiye ahura nabyo, hazamo gufungwa, yarezwe kuba yarakoze ihohoterwa kuba ari umukunzi we cyangwa se umugore we, biza kuzamo ibibazo byinshi. Uyu munsi rero ari gukina mu ikipe ya Getafe, ikipe ye y'igihugu. Bigaragara ko itagishobora kumutekereza kubera ko bafite attacking force ikomeye cyane iyobowe na Hurricane. Bavuze ko uyu mukinnyi nubwo ari kwitwara neza mu ikipe ya Getafe, bose batari kujya bamureba ijisho ryiza mu ikipe ye y'igihugu. Nyuma yo kubona uko bimeze muri iyi situation y'uyu musore Mason Greenwood, ikipe y'igihugu ya Jamaica bayita The Reggae Boy rero yatangaje iti, yabwiye uno musore iti, iwanyu hariya mu Bwongereza nibaba batari kukureba ijisho ryiza rwose, ntuzagira impungenge, twebwe tuzaguhamagara uze udukinire hano mu ikipe y'igihugu ya Jamaica. Iyi Jamaica rero niho uyu musore n'ubundi afite amamuko ya kera, mbere yuko abasogokuruza be bimukira mu gihugu cy'Ubwongereza, niho bakomoka mu gihugu cya Jamaica. Aha rero Jamaica niyo yavuze iti, ntago twagutererana, ibibazo urimo twarabibonye, gerageza ugaruke mu kibuga witware neza, utsinde ibitego, umere neza cyane rwose, tuzaguhamagara ntugire ikibazo, ntago uzigera ubura ikipe y'igihugu ukinira. Tugaruke ku makuru agenda arebana n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umunyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi yitwa FICARE Ntwari. Uyu muzamu akinira ikipe ya Galaxy, ni muri South Africa. Amazemo iminsi, yagiyeyo mu minsi ishize, arimo aritwara neza. Mu ijoro ryakeye rero baje gusezerera ikipe ya Mamelodi Sundowns. Murayizi, iyi ni ikipe ikomeye mu igikombe cy'igihugu hariya muri South Africa muri 1/8. Baje kuyisezerera nyuma yuko banganyije ibitego 2-2. Uyu musore yabigizemo uruhare rukomeye, yashyizemo akaboko ke cyane. Hanyuma baje kunganya ibitego 2-2, hanyuma baza kwinjira muri penaliti rero uyu musore wacu Ntwari FICARE yaje kubyitwaramo neza, aho yaje gukuramo penaliti zose ebyiri z'iyi kipe ya Mamelodi. Biza kurangira iyi kipe ya Mamelodi bayikuyemo kuri penaliti 5-4. Ikipe ye ya Galaxy iraza irakomeza mu cyiciro gikurikiyeho, ikomeza mu cyiciro gikurikiyeho cy'igikombe cy'igihugu. Hanyuma mu Rwanda andi makuru atandukanye turagenda tugarukaho. Bamwita Habimana Hamdan cyangwa se mumuzi cyane nka Sheikh Hamdan. Uyu nguyu ni umuntu uzwi cyane mu mupira w'amaguru mu Rwanda, akaba ari komiseri ushinzwe tekinike n'iterambere muri federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda, muri Ferwafa. Uyu Sheikh Hamdan rero umunsi w'ejo, ku mugoroba w'umunsi w'ejo, yanyarukiye mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Agezeyo afata ibikoresho by'umupira w'amaguru
abiha akarere ka Gisagara, arababwira ati ibi bikoresho mu byifashishe rwose mugerageza guteza imbere umupira w'amaguru muri aka karere ka Gisagara. Gisagara ni akarere kari kazwiho kugira amakipe akina indi mikino cyane cyane y'amaboko, ariko uno mupira w'amaguru bakaba bagezeyo. Mu yandi makuru atandukanye cyane ari kuvugwa mu Rwanda, hari inkuru yakoze ku mitima y'abanyarwanda benshi cyane, nyuma y'uko umwana witwa Iranzi Cedric, uyu nguyu muramwibuka cyane, ejo bundi yahise mu bitangazamakuru, ahita ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi rwose bababajwe n'inkuru ye. Iranzi Cedric yari umwana mutoya waje gukorera kuba yaratsindiye kujya mu akademi y'ikipe ya Bayern Munich, akademi yari kubera mu Rwanda, gusa haza kubamo ibintu nakwita ko wenda ari amanyanga cyangwa se ibikorwa bimwe bidasobanutse byatumye umwana abura amahirwe yo kujya muri ikipe ya akademi ya Bayern Munich. Byaje kunyura ku maradiyo rero no ku mbuga nkoranyambaga cyane, bikora ku mitima ya benshi. Mu bo byakozeho cyane harimo perezida w'ikipe ya Gasogi United, bamwita Kakoza Nkuriza Charles, imfura y'iwacu. Yaje kwemerera uyu mwana rero ko agomba kumufasha uko bishoboka kose, mu bushobozi afite bwose, akaboko kose afite mu mupira w'u Rwanda akamufasha. Mu ijoro ryakeye uyu Iranzi Cedric yaje kwakirwa n'umuyobozi wa Gasogi United, yamwakiriye mu ikipe ya mukademi ka Gasogi, aza kumuha ibikoresho bye. Uyu mwana asanzwe akina mu izamu, yamuhaye ga azajya akoresha, amuha baro, amuha jezi nziza cyane ya Gasogi United ya orange. Hanyuma ahita amutangiza no mu ishuri, aho abandi bana bayakina mu akademi ya Gasogi United aho biga. Umwana ahita akomeza ishuri. Uyu mwana yaje gukora ku mitima y'abantu nyuma y'uko avuze ko we abana na mushiki we wari umurera, hanyuma akaba yarafite impano yo gukina umupira. Yari yatoranyijwe mu bana bakeya bari kujya mu ikipe ya mukademi ka Bayern Munich, nyuma biza kwanga, biza kovuzamo ibibazo. Umuyobozi rero wa Gasogi United yakoze ibishoboka byose amwinjiza mu akademi ya Gasogi United kugira ngo inzozi ze zikomeze zigende rwose zaba impamo. Muri rusange ikipe ya Espoir iherutse kumanuka umwaka ushize, yaramanutse yagiye mu cyiciro cya kabiri. Ni ikipe navuga ko iri kure, iri hakurya y'ishyamba mu karere ka Rusizi. Ikipe ya Espoir ifite gahunda yo guhita igaruka vuba, ntabwo ishaka kuguma mu cyiciro cya kabiri. Niyo mpamvu rero ku mugoroba w'ejo yatangaje urutonde rw'abakinnyi izakoresha. Ikipe ya Espoir harimo abakinnyi musanzwe muzi cyane, basanzwe bamenyerewe mu mupira w'u Rwanda, harimo nk'umukinnyi nka Ninshuti Gadi, muramuzi. Hari umukinnyi witwa Murengezi Rodrigue, abo ni abakinnyi bazakoresha. Bafitemo umukinnyi witwa Jimmy Mbaraga, bafitemo undi mukinnyi witwa Rucogoza Jihad. Abo ni abakinnyi benshi cyane bagiye basinyisha, bagomba gukoresha bagahita bazamuka byihuse cyane. Bafitemo umukinnyi witwa Romami Frank, bafitemo Eric Kanza, uwo ni umukinnyi usanzwe uzwi cyane. Bafitemo undi mukinnyi nawe uzwi cyane witwa Dusange Bertin. Abo ni abakinnyi ikipe ya Espoir yitabaje mu rugamba rwo kugira ngo ihite izamuka ye gutinda mu cyiciro cya kabiri. Mu cyiciro cya kabiri rero navuga ko hazaba hariyo kompetisiyo ikomeye cyane ihambaye. Nyuma y'uko Mvukiyehe Juvenal aguze ikipe ya Rugende, nawe bikavugwa ko agiye gushyiramo imbaraga zishoboka zose ku buryo ikipe igomba guhita izamuka mu cyiciro cya mbere. Ubwo rero mu cyiciro cya kabiri harimo n'andi makipe akomeye nk'ikipe ya Gicumbi. Ikipe y'akarere ka Gicumbi nayo ni ikipe ikomeye, nayo idashaka gutindayo, ni ikipe imenyereye gukina icyiciro cya mbere. Ni ikipe nayo igomba guhita izamuka byihuse cyane. Nyuma y'iyo kipe rero hariyo n'iyindi kipe ya Muhanga, nayo ni ikipe yari imaze igihe ikina mu cyiciro cya mbere, hanyuma iza kumanuka. Nayo ifite ambisiyo nayo zikomeye cyane zo guhita izamuka ikagaruka mu cyiciro cya mbere. Ubwo rero murumva ko mu cyiciro cya kabiri naho hariyo kompetisiyo ikomeye cyane. Navuga ko uyu mwaka hazaca uwambaye. Reka mbashimire rero, ndabashimiye cyane abakunzi bacu ba Bright Sport.
hano tuba tubagezaho update z'amakuru yaramutse avugwa cyane mu mikino ahantu hose ku isi yose. Turabashimiye cyane rero, nitwa Cyuzuzo, nkomeza kubifuriza kugira umunsi mwiza, murakoze cyane. Gentlemen, the show starts in 5, 4,